باکوور و باشوور. تو علاقه به باکوور و باشوور به باکوور و باشوور کردان تونه. به باکوور و باشوور ام دخوازن دو آلیان نشان بدن. تشتی که ام ایرو قال بکنجی دو آلیان وحنه. ام قالا دیابت دکن. بگوتنه کدن نخوشیا شکر. ام نخوشیا شکر جبر دو تشتان درد که به ارته. یکشه genetike yani de malbatê de hebe adin jî şeklên jiyanê û xwarin tiştên bi vî rengî. Em çima qala vê şekil dikin, vê nexweşiyê dikin? Ji ber ku îro çardeyê meha yazdehan e, yani çardeyê sermawezê. Bi gotinekê din çardeyê mijdarê. Çardeyê sermawezê roja diyabetê a dinyayê ye. Di sala 1991 de ev yek hatiye qebûl kirin. Ji wê salê ve heta îro ev roj bi çalakiyan û bi daxuyaniyan tê pîroz kirin. Arman jê ew e ku balê bikişînin ser vê diyabetê, ser vê nexweşiya şekir. Bizanibin ku piraniya Kurdan bêyî ku hay jê hene ev nexweşî bi wan re heye. Çima ji ber şeklê jiyanê û ji ber tiştên ku dixwin. Loma jî me xwest di vê rojê de em jî li ser vê yekê bisekinin. Belkî feydeyekê wê hebe. Belê, li dinyayê li gorî îstatîstîkan di her 5 saniyeyê de kesek ji ber vê nexweşiyê dimire. Her 5 saniyeyê de kesek. Ev tiştekî gelekî mühîm e. Baş e, pîvanên vê çi ne? Di vê nexweşiyê de pîvan çi ne? Em xala bê bikin. Herin sağlık ocağıyeki bi gotinekî din klînîkek û li wê derê lê şekerê xwe mêze bikin. Eger hûn li Tirkiyeyê dijîn, ew sağlık ocağıyê ku em qal dikin, bê pere lê mêze dikin. Lê dikarin hûn herin nexweşxaneyekî taybet jî, ew tercîha we ye. Lê tiştê herî hêsan ew e ku hûn herin sağlık ocağıyekî yani navendeke tenduristiyê û li şekerê xwe mêze bikin. Bi du awayî mêze dikin. Yek jê pîvana sê mehan e, a duyan jî pîvana rojane. A sê mehan e, pîvan ev e. Divê şekerê we navbera 4.5 û 6 debe. Eger nebe wê çi be? Wê wisa be. Eger şekerê we dakeve bin 4.5 yani 4.5 jî belkî normal be, bin 4 sedîset we dikuje. Bala xwe bidinê. Sedîset ve dikuje eger dakeve bin 4. Eger derkeve ser 6 çawa dibe, ew jî li gorî însanan diguhere. Dikare organên mirovan bikuje. Bandorekî xirab li wan organan bike. Dikare li çavê we bixe. Dikare li gurçikên we li kezeba we bixe. Dikare li lingê we bixe ku we seqet bihêle. Yani pîvana ser 6. Helbet dema dakeve 6.5 cîda vê yekê nake. Lê di nav demê de dike. Û li gor jiyana we jî zû vê dike yan dereng dike. Loma jî ew pîvana sê mehan e, dema hûn diçin xwîna xwe didin û doktor lê mêze dike, divê navbera 4.5 û 6 debe. Hay ji vê yekê hebin. Ê rojane çi ye? Ê rojane jî du tiştin. Yek jê pîvana ku dema hûn birçî bin digire û pîvana ku dema hûn têr bin digire. Sağlık ocağı yani navendên tenduristiyê li a birçî dinêre. Dema hûn herin xwîna xwe bidin divê sersivê hûn birçî herin. Herî hindik çend 8 saat û tiştekî nexwaribe hûn xwînê bidinê. Pîvan ev e, divê navbera 8 û 110 debe. A birçîbûnê jî di navbera 8 û 140 de ye. Wekî gavekberê min got, ev jî gelekî mühîm e, tesîrê li jiyana we dike. Baş e, mirov dikare çi bike? Em bêjin hûn çûn we xwîna xwe da û derket ortê ku hûn bi nexweşiya şekil ketine. Hûn ê çi bikin?
سدی سد و دکتر درمان جبو بنفسینه اف ترجیحه که هون دکارن و درمان بخون حتی داویا جیان خو بوی آی دوام بکن لی هون دکارن اگر نخوشی و زیده پیش نکتبه نگیشت به استا درزیلی خسنه تنه به درمان به هون دکارن به گوهرتنا شکل جیان خود ناو چند مهان ده و شکل خود داخل استا نورمال اف چیه؟ اوه یک شی جبوه مش لازمه از بیجم جبر کو از ببی نخوشی کتم و مداخل اصلا نورمال هناك تجربه چه بو از دکارم بخاصی دکتوره کی جوار هن تشتان بیجم لوما از آن بان تشتان جوار بیجم yani جوار گوتن بلکی گوتن کی مزن چه بو لی ام کی متوازی تفکرن ام شخرا قال بکن وسا باشتره جبر کو از ببی نخوشی کتم و من اف داخل اصلا نورمال از لوما جوار آنها قال دکم چند تشتنه هونه مزکن هون دچه آستیدنه شکری و یعنی دیابت نخوشی و یا دیابت دچه آستیده لگوری و هونه تدبیرات بگرن اون دخوازن 3 ماهانده چاره سر بکن 6 ماهانده چاره سر بکن یان ساله که ده من برنامه که گله که جدی دا پیش خو من دناف 3 ماهانده او شکر داخست اصلا نورمال پیوان چی بو؟ مگوتو بود ناورا 4 و 6 ده 3 مهان من درکتی بو 10.2 دکتر گوت تو چاوالی سرلنگانی گرک تو کومایی دابانا یعنی تو نخوش گران با لیجبر کو از بچالاکم توپدیلیزم دمشم نظام چدکم شکر حتی جیه که کاری تاثیر المبکه مثلا لدندان مخست شکر دکاری بو لجین دنجی بخستا مثلا لدل آخر دناف 3 مهان ده مداخص اصلا نورمال به پیوانه کی به تدبیره کی گله کی مزن دمها پیشی من درمان خوارن لگلوه مش و خوارن پیشتی مه که من دست درمانان بردان لی من چه دکر من روزانه جی هر سرسی به و هر ایواره من ده پیوا شکر خود و من نوت دکر ایرو من چه کریه من چه خواریه چه تاثیر لیکریه چه بلند کریه چه داخستیه و دناف 3 ماهانده مچاره سر کرد هون جی دکارن چه بکن برنامه که دین پیشی خود هون دکارن بیجن از 6 ماهانده حال بکم هون دکارن بیجن از ساله که ده حال بکم لی دوی هون شکر خود داخل اصلا نورمال اگر هون دان نخن اصلا نورمال هر بچه خرابتر ده به و پاش اوی پیدیو به درزیزی چه به و ارگانن وی دن تاثیر بگیرن مگود بیم چه بکن یک جه مش نخوشن شکر دوی روزانه 10,000 گاوان بمشن چاوا ام بیجن ساعت 5 ده دست بکرن به ناو بر نکو 10 دقیقه بمشن و بسکنن به ناو بر 45 دقیقه آن ساعته کی اوی تقریبا 7,000 10,000 گاو دکه دوی اون بمشن هر روز به ناو بر اگر هون وسا بکن بشکی مزن شکر هون دادخن بنر تشتکی بسیط بپره تشتکی حسان بپره مش هر روز به ناو بر آدوزیان آف ev ave her roz divê hûn 2 litre eger mümkün be 2 litre û nîv 3 litre avê vexwin tesîra vê jî ji bo şekir gelek e ne ku hemû carekî da vexwin bên bi navberê ra avê vexwin ha kesên normal jî pêdiviya wan bi 2 litre avê heye ev tiştekî din e lê ji bo yên nexweşên diyabetê نخوشن شکر آب هی مهمتره لوما جی اف گلک می بالا خوب سروی اساساً خوارن جبو شکر جبو تشتن دنج مثلا جبو کلسترول جی دوی هون شکلن خوین خوارن بگو هرینن جبو شکر تشتن شکر دوی هون نخون گلک تشت هنه مثلا برنجی کو ام دخون جی شکر تده هیه نانی کو ام دخون جی شکر تده هیه
helbet divê hûn herin ber doktorê xwe, doktor wê rêyekî bide pêşiya we, lê bi wê tenê têrê nake. Hûn bi xwe divê hay ji xwe hebin. Piştî ku weşekirê xwe daxist asa normal, hûn dikarin vegerin ji jiyana xwe normal. Mesela em bêjin we ji xedayî pir hez dikir, divê bê demê de hûn nexwin. Lê piştî ku weşekirê xwe daxist asa normal, vê carê bêyî ku bilind bike şekirê we, hûn hindik dikarin bixwin. Ez wisa dikim, îca tercîh awe ye. Ji bîr nekirin, navbera 4 şeşan, pîvanên sê mehan evin. û ji bîr nekin, ji 4 dakeve ev şekil we dikuje, ji şeşan jî derkeve bilindtir, organên we dikuje. Ew organ kîja dibe bila be, axir mihîm in ew organên me ne. Îro roja diyabetê a dinyayê ye. Di vê rojê de em balê dikişînin ser vê nexweşiyê. Ez hêvî dikim ev vîdeo wê bi kêrî we were. Gotina dawî min bi bernameyekî gelekî cidî û gelekî mezin not rojî de ji 10.2 duyan daxist 5 nehan. A rojane jî çûbû 3.2 min daxist 3.10, yani asla normal. Hevalên minên ku bi nexweşiya şekir bikevin hebin înşallah tunene, dikarin li min bigerin û dikarin ji min re binivîsînin, em dikarin li ser wan biaxivin û bi qasî doktorekî ji wan re bernameyekî saz bikin. Ez hêvî dikim ev vîdeo wê bi kêr were. Hay jî hebin. Şekir, nexweşiya şekir, diyabet tiştekî ne baş e. Bi xatirê we heta carekin.